turagukengurukiye cyane mukama kukuri dawe kandi uri dawe wa twese uri dawe byagiye mu ijuru kandi ubwami bwawe iyo bukoreye muri twebwe tugira amahoro. Turagushimiye cyane abana bawe kubw'uyu mwuka w'abazima dufise. Turagushimiye cyane rutare rw'ubuzima bwacu kubw'uyu mwanya amagufa yacu yasubije ubuzima ubwenge bwacu kabusubiza ku gihe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru wowe Yehova Eljibo ubushobozi bwawe nibwurukire muri twebwe mukama impuhwe zawe nizidutwikire urukundo rwawe nirutubohore imbabazi zawe nizitubeko ubudahangarwa bwawe utwikire ubuzima bwacu. Ni wowe wenyine rukundo kigongwe, ni wowe wenyine mushobora byose, ni wowe wenyine mukiza w'abagwaye, ni wowe wenyine rumaranimba, ni wowe wenyine mutabazi w'abakristo. Tugire neza mukama amaraso y'umwana wa Yesu Kristo adutwikire atweze rwose adutandukanye n'icitwa inabi aduhuze n'icitwa ineza kugira ngo twerebwe mu buzima bwacu na cyane cyane muri uyu mwanya mwiza wo kwakira ijambo ry'Imana. Muri iyi saa sita kuri uyu munsi wa gatandatu ndasengeye abarushe ku mutima no ku mubiri, abugarijwe n'ubukene, abugarijwe n'inzara, abugarijwe n'amakuba, abugarijwe n'amaganya, abatawe, abasuzuguwe, abari ku mfiro, abari mu mitego y'abarozi, abari mu mwuka wa ruzererezi, abari mu mwuka wa ruzengerezi, ukama abanyabyaha ndabasengeye nabo, abagifise imitima iby'ubusambanyi, iby'ububeshi, iby'ubusuma, iby'ukuragutse, iby'uguterekera, iby'ugutongera bagirira ikigongwe. Mwe wese ahari ahapfukamye aho yicaye ariko aragendagenda ariko arafungura ariko arakorera, mwe wese ahari ariko aradandariza, mwe wese ahari yiciriwe, mwe wese ahari ababaye ndamusengeye ndamutwikirije amaraso meza ya Yesu Kristo kugira ngo ubwami bwawe bwamamare mu mitima yacu, ububasha bwawe butube ko nyaguhora ku ngoma, imbabazi zawe zitube ko rutare rw'ubuzima bwacu, urukundo rwawe rutugenze kandi rutugenzure mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'umugwiza. Amen, amen, amina, amina, aleluya. Kristo bakundwa mukama aho muri ku mpande zine z'isi musangwa amahoro ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, ububasha, ubushobozi n'ubudahangarwa bwa rudasumbwa bibe kuri twebwe ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana aho tugomba tuganire ku bibazo mubaza no ku ndoto umurota. Harimo Kristo yavuze ngo mwaramutse neza Akasiya wacu. Imana ikutuzigamire. Amen. Imana ikutuzigamire cyane. Amen. Ikugumize ko ubudahangarwa bwayo. Amen, amen, aleluya. Namwe bibabe ko kandi ndabyakiranye ububasha bwo mu ijuru mwarahetsagiye. Mumvise ni nayo ibyo mu Kristo ntabwo namwandikiye inbox nayumvirije gusa nje ndayibaha, ntabwo namwandikiye inbox kandi abasaba igana ni mwipinge. Aya ni mwipinge ntiyage uyipinga. Igana ari umumama umuntu yavuze bigaragara ko yo bari nk'umumama, sinzi ko ariko yuko naje ari abantu kubera ijwi iyo duhuye baca batangara. Aho umuntu w'umumama yavuze
aravuga mu kirozari aravuga mu kuja mu kubona muzuba bijyanye muzoze mu bipiga muzohore mu bireka cyane iyo mubonye bigiwa nabo bantu babo mama banubwira nivuga uti nta yindi nyungu usibye kuvuga ijambo ry'Imana nta yindi nyungu abiraririye mu buryo nico bita umuhamagaro wiki umwanzuro afata hamimana ikavuga ati kubw'umwanzuro wafashe ngira ngorane nawe kandi nico burya buriya nico cyabaye kuri Eliya mwica abantu majana 50 Eliya umwe yaje mu jura ndapfuye nico cyabaye kuri Elisa yafashe umwanzuro wo kuja gukora abandi baryamye nico cyabaye kuri Dawudi ngiye kwica Goliath abandi bantu bakira amaso banamubuza nico cyafashe Gidiyoni yagiye kunyegeza ingano mu kuzimu kuzisekura mu kuzimu abandi bariko barabondabonda burya rero bene abo bantu uri muzoze mu bapinga Imana iranabakoresha cyane kandi Imana mu kubakoresha sikindi kintu ukuvuga ijambo rivuye mu kanwa k'umuntu burya bitandukanye n'ikintu kivuzwe n'umusaserodoti itandukanye n'ikintu kivuzwe n'umupatiri gusa hariho n'abasaserodoti cyangwa abapastori usanga bari mu kindi kirere cy'ubuhanuzi ugasanga nyene iruhande yuko ari umusaserodoti yimitswe yasizwe ize tojagizani ugasanga yafise n'ubundi mwuko kuyoborwa n'Imana kubyo kandi bene abo bantu wanashaka nimusanga diocese iborohereza imusanga diocese warishi diocese iborohereza unasanga ahubwo ingabiri iri muri baca babakura kuri tera bashaka kuzaprikira kubera abari mavu kuko baba basa n'abariko babaremereye doctrine babaremereye itegeko ry'idini nuko rero ndashimye iyi migisha nyipfurije umukristo wumva kwikurikiranye n'ijya naye urumva ko ujya mu bibi nawe yagizene ujya mu bibi sinzi ko n'umumama basigyumvikana ko ari umumama yumvikana ko ari umumama rero busimuka bujya cy'abanyokuru wabemera iyo ufashe umwanzuro ugukorana n'Imana kugendana n'Imana Imana ifata umwanzuro ukukubwira nyina babubaha Imana ngo n'ubanuzi bwa Isaya mu kigabane cya 46 nuko rero umukristo yakomeje aravuga iruhande kunyifuriza umugisha aravuga ngo indoto naraye ndarota mbona ndiko ndatwara imodoka ya vert ndiko nyonga mu mabarabara meza cyane ariko nkaraba ahantu hadaca imiduga myinshi kuko ntari bwayimenyere neza nkaguma ntangara ni none iyi modoka nayimenye ryari kwatana rimwe nayitse ariko nikanguye nabona uko byarangiye mumfashe muzoba mukoze cyane ubundi reka ndababwire bakunu uwo mukama sibwo iyo rose uri kuragendesha imodokari biba bisigura ko ari mu gihe cyo gukugwa mu gisuzuguro gihe cyo gukugwa mu kavuyo mu byumve ngo n'umwuga nk'indi myuga muga kugendesha imodokari n'umwuga udasanzwe iyo rero ngo yabona ngo ariko aca mu mabara meza cyane ariko ikimenyetso cy'uko ari ibintu biteguwe ari ibintu bifise umuharo ngo ariko ngo agatangazwa n'ukugene ngo ayigendesha neza kandi atigeze abona ariko arayiga burya Imana iratubwira ngo sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo ndabareme mu mutima wibizoza kuko ndabakunda cyane manifisi ibyo yibwiriza kutugirira ntabwo ari ibibi ni byiza kandi gituma ibigira no kugira ngo itureme mu mutima wibwiza bizoza kuko idukunda cyane iyo rero umaze kubona mu nzira ukabona mu ndoto zawe harimwo inzira ibarabara ucumenye ko ari igihe cy'ubutabarwa kwereka za 35 aravuga ngo ubugaragwa n'isi yagadutse nibinezerwe intara yumye nihimbagwe ishurike nk'amashike ngo nishurike yanyagushurika nihimbagwe iririmbe mu kanyamuneza ngo kuko izogabana ubunini haswa bwa Libani icyubahiro cya Karumeli na Sharon bazobona ubunini haswa bw'umukama nk'icyubahiro cy'Imana yacu komeza amaboko yarushe ukomeze intege zacitse bwira b'imitima isimba muti nimureme nimutinye ngiyi Imana yanyu igihe cyo kwihora kw'Imana hamwe no gutanga ingero kirashitse
niyo nyene ice kubakiza. Babisigura ko rufata yuko wabona wagenda bukebuke. Babisigura ko Imana igira kugira ati buriya igihe cyo gutahuka kwawe cyari kigeze. Mugabe ikintu kiwaje ba Kristo arige mu mwifatiye umwanzuro wo kugendana n'Imana, gukorana n'Imana, kutarenganya Imana, kutageganya Imana, kubaha Imana, kudacumura n'ibigirangana kumva ko yani byawe byawe. Mugacu usanga kubera ikigeragezo runaka urimo. Kubera ikigeragezo runaka urimo ugaca usanga ufashwe nuko wiheba ukava mu byo wasezeranye n'Imana. Kandi iki ni igihe cy'uko amaso y'impumyi ahumuka. Iki ni igihe cy'uko amatwi y'abatumva azibuka bakumva. Iki ni igihe cy'uko ibimuga bisimba nk'inyemera. Iki ni igihe cy'uko indimi z'ibiragi zitera impundu. Iki ni igihe cy'uko amazi yimburuka mu bugaragu. Iki ni igihe cy'uko imigezi yisuka mu ntara yagadutse. Iki ni igihe cy'uko isiturira icika igitanga. Iki ni igihe cy'uko intara yagadutse nayo yiburukamwo amasoko y'amazi. Iki ni igihe cy'uko mu burumba imbwebwe zahora ziryamayo hamera ibyatsi hakaba imibingo bingo n'urufunzo. Iki ni igihe cy'uko haboneka inzira y'ikirari hamwe n'inzira izo kwitwa inzira nyeranda. Habageze aho ubona hagutse ukumva bakubwira ngo kumupfumu niho biryoshye niho binyaruka. Kumva bakubwira ngo ibyasizaye ko yasizaye ngo numara karenga 10. Kumva bakubwira ngo iby'10 naco bivuga. Kumva bakubwira ngo amashikanwa yabora. Bona amaraso ya Kristo arigiye muzosanga mwamurenganije Kristo. Kristo kugira amaraso yiwe ameneke yari yabanje gutanga byose. Yabanje gutanga ubuzima bwiwe. Ubwambere yarabiteguye siga icubahiro kiwe mu ijuru. Aca bugufi mu nda y'umubyeyi Bikira Mariya arakwigwaye. Imvira Imana ukwigwa mu nda y'umuntu. Aca bugufi arakwigwayo. Aca bugufi aza mu bise. Aca bugufi aza mu bwambure. Aca bugufi aza mu mbeho. Habageze aho utandukanye ukavuga uti mbega isi yagadutse yosubizwa amazi niki. Umupfumu ko nawe yiriko mbese byo kunda ko yisubiza amazi. Iki ni igihe cyo kuvuga ati iyi nzira izi ngwara ubu bukene ubu butindi mbese ubundi ningajyanye Imana kimwe muri 10 bisigura kwigunga. Ukigunga niteka ryo ku mwana w'Imana bisigura kumara amazitsina ry'Uwiteka bizondohurira mu mutima bizomamaho ikiniki cyo kugira amahitamo neza. Ikinigi cyo kugaragaza ko wasogongeye ukamenya ko Imana igira neza. None rero ico gihe nugihagaramo neza ahagumugisha. Nutagihagaramo neza kizokunya kumugisha. Ariko ngupfurije kugihagaramo neza. Ni gute wagaramo neza cyawe cyo gutabaho cyo kubohoka. Ntuzokangwe n'ubukene gukangwe n'intambara gukangwe n'indwara. Imana yakugeneye nzogihaka. Ahubwo genda wige kuba utunganye Imana. Dawudi yavuze ngo nageze ku rwego no mumva ari mumva ngyamyeyo ngaragaza ubutungane bw'Imana. Mumva ngyamye ngo aragaragaza gutonganuka kw'ibiganza bwiwe n'umutima wiwe. Wirinde icyaha, wirinde n'akarengane. Karenganye kugwa uruhande n'akarengane uburyo bwise amawumve ngo n'igihe cyawe cy'umunezero igihe cyawe cy'ubutabazi. Mugabe bibiye rero tubabwira ngo ndebwe ubutabazi Imana ikabereka mu ndoto. Harege bitababako kubera kutagira icyo bitwararitse. Rero n'igihe bibabako kubera kwigana kubera iki. Ijambo Yesu Kristo yavuze, ijambo Imana yavuze, ijambo garitswe muri Bibiliya ngo hakora ipfaho canke rikasubiza ubwoko. Nibyo himba isi n'ijuru bigatera. Kuko byebwe nawe bizoteranya bikaba kimwe bizoguma icyo jambo. Niryo mucamanza wacu, niryo muriretsi wacu, niryo mwungere wacu. Rero jambo niryo buzima. Nubyuzuza umutima wawe ukarigwanira bizokubona bizokubona bizogukitsa.
bizogenda ntukavane n'itegeko ry'Imana ngo niko ibigeragezo runaka wagize ahubwo ibigeragezo runaka n'ibikuzuze n'itegeko ry'Imana kugira utabagwe n'ububasha bushingiye mu itegeko ryayo. Kandi ako kantu gutangara ngo none iyi modoka ni ukuvuga ko ibyo ukora ubikora bitaho wari ukuntu yatangaye ngo none iyi modoka nayize ryari bisigura bimwe aba batura ko nk'imigisha urabyumva uwo mwanya ngo icyo ubona ikigaragaza cyangwa igisuzuguro ugacuvuga ati ya bintu ko ari ukwihenda nicyo bisigura ni ukuvuga uba wakira ikintu dinipa mugabo ntugishitse mu buzima bwawe kandi imigisha twatugwa ko ibisabisho tuvuga ntibikuraho intamba ibigeragezo no kuko hari n'imigisha twatugwa ko hari n'imigisha tugura nayo ije kugwanya iki ije kugwanya isuzuguro bituriko reka nabakarorero sibyo muramaze kuba niyo umaze igihe iyo ibinure byagwiriye mu mubiri w'umuntu ukamara igihe utatambuka n'amaguru ukamara igihe utagira siporo iyo ugiye kwigira habike uca wumva umuntu bw'ubudemajezo umuntu bukurya kandi bubabaza rwose niko bibike kuba ari byamuvumo ubugize ibitumi byari byariyubatse muri wewe kandi n'ibizokwica bisanzara ibizokwica ko byo bujije amaraso gutembera mu mubiri wawe byumvikana neza ko n'ibikorwa by'urukundo mukora utwigoro mugira hari igihe mubaza ngo ni pampa ndarurosogoro ngo ni pampa ndakiziye ngwara aho ugasanga bizobanza gusanzaza ibyari byariyaritse kugira ngo iyo ngwarize cyangwa izo ntama zihari. Rero reka kugira ubwoba reka gutangara menye ko igihe cyose usenga ari ikintu gishasha bawubatse ku buzima bwawe igihe cyose bimenye ngo nuko biri mugisangura akavuga ngo moro neza kasya wacu Imana ibahezagire n'abawe bose hanyuma nagira ndabasabe mudusengere n'umuryango wanje kuko turi mu bibazo bidasobanutse numva nanje bindenze mu mutwe. Ubwa mbere ingwara, ubwa kabiri ubukene utagira urugero, ubwa gatatu amadeni na kintu na kimwe kiriko kiragenda mu rugo rwanje. Ngufasha amasengesho muzamukoze. Ubundi ibi bintu bishingiye ku nyatsi narabwiye jewe nzoyivuga naho nzosigara ndumwe ndabizi ko kizotuma mbu mustare mu ijuru. Navuze ngo naho nzosigara kubera ikimana yavuze nta kigikura nta doctrine ishobora gukora ikimana yasitse ahubwo Imana ishobora gukora icyasitse na doctrine. Nukuvuga rero ikintu kijanye n'ingwara ubukene amadeni ibyo bintu bikorwa ko ni ibintu bibiri. Ubwa mbere kwisobanukirwa ukabaho mbagwije ukuri ingwara amadeni ubukene ibyo bintu ndabizi ko nabibaye ko kugwego rwo hejuru y'abandi mugabo buryo byaheze ndabwije ukuri nafata amadeni ndi kumwe n'abandi niyenze n'abandi kuko jewe nabwo amadeni uburemere bw'amadeni ari mfise amadeni yanje nakoresheje oya mugabo mukuyari narisha tamuntu numwe yevuga ngo ndaguterere ngo nguzena ya ni kuvuga ni ibintu bitangaje hariho nayo Imana ikora yiruka buri ngene yarisha ko nizishaka ko tutahura byose. Ni kuvuga rero amadeni inzara ubukene ingwara ucubwira Imana uti Imana ni igikino ukoresha inguvu wamaye mve muri ibi ishobora gucikuha akazi gasomba kwa ofisi kumva ko munakora ntibigende hamugacuba wewe niwigisha amashuri abana ukabandi bayabigisha abantu mwigisha amashuri abana sero y'ibitekerezo mufise apana y'uburyo mufise ishuri ushira ku mwana uri mushira ko bivanye n'uburyo ufise kuko yavuze ikibazo cy'umuryango ishuri ushira ku mwana rishingiye ku buryo ufise kuko n'umushira ku ishuri rizimbye nka runaka urumva ngo abantu nyene ngo bonwega ngo bogirana icyo nzokora uzaba muri amadeni uzame mu mubabaro uzamugenda ucuburira akanya wa mwana ntazobyaza umusaruro mugano b'umuntu
wewe uyumva ko warumukire umwana wawe yarakwiye kuba mu bakire cyangwa girani ukamugo umwanya ufite ibibazo bitandukanye atamafaranga ufise umwana ugacumushira ku ishuri ribaye iryo twita abantu twese cyangwa leta cyangwa iki umwana uzomuha iki akanyamuneza kuko atabintu bikora gusesa bikwirukako kakanyamuneza kazomutuma umufasha renforcement kicatumye umu intellectuel abari icushoboye komsa uzobyara abana b'ubwenge byara abana uzobyara abana b'ubwenge byara abana ubyara abana b'ibiki mbere b'ubwenge bwa kabiri biki b'amarangamutima ndakomereza muri icyo gurumva ko uzobyaza umusaruro gusumba uzobarinda ibikomere uzoba biruhane uzobwira ko ari ibindi biri inyuma kwiza bizoza ubwire kosha muri ya mashuri ubishoboye nuvuga rero ibyo bigaragaza wiga kuba wewe ukiga kunezerwa nuko ufise umwuka w'abazima kuko hari abantu nimuze abagore babiri bavuganye ngo tujye abana kubera inzara umwana atariwe n'umugabo atamuteye igise ngo nagwe n'umugore yamuteye igise umwana atariwe n'umugabo yatamwongeje ngo nagwe n'umugore yamwongeje umutima wara muri yaravuga ati ndibyo nkunda bibona kugaragara bijya hejuru nikuvuga ikira icyo ndiko ndavuga ngo buriya ibi bibazo abantu benshi barabigendana kandi ibibazo kugira ubivemo bisaba gukura amaboko mu mpuzu ukagwanya umwuka bisaba gukura amaboko mu mpuzu ukagwanya umwuka w'ubunebwe bisaba kuba wewe ukareka kwigereranya n'abandi bisaba gutunga umutima utunganye musagari bigoye ingane yova kwa Farawo ari general ngo acazagira amahoro ikwayetira byari bigoye cyane ariko byarashobotse byari bigoye cyane ariko byarashobotse musarafise umutima uciye bugufi ku buryo kuva kwa Farawo mu bugeneral ntabwo byamutandukanije n'icimana yamugeneye yarakomeje abawe ari umwungere w'intama kandi mwibuke ko intambara zagwanywe za Misiri bagwana na Ethiopia Musa yari general ni watanitsinze ngakora wa mutima wo gukunda biwawe agakosa yakoze nako kazotuma Farawo nyene amwica arahunga iyo ahungiye Mediane ntihari se ntihari nyina ntihari iki haramudegrada ibera umwungere w'intama imyaka 40 buri akazi kabi nakazi kataguhemba nakazi katagufasha kuba cyo gituma guheraminira umukozi bizana mupfumu muzoheranira umukozi mu kana gatatu kandi uzokwigere witwaza ngugira imigwe mibi bugwa nabi kubera ugira uhemba umukozi yagukorera mani zokudira musacha bugufi imemba yitiro yari yike ko yamuhaye umugore akamubwira abahungu babiri bagishoni umva rero genda ukenyeretse gome kandi n'indoto yawe yakweretse yuko Imana iri kumwe nawe utangazwa no kugene ugiye kugendesha umuduga mukao Imana yoyo izi kurinda izi gutenganya izi no gutegekanya ineza umwana wawe mukisi avuga ngo mahoro mama komera Kristo ni muzima murameze neza ego mikoko nagoma ndabafashe mufashe gusigura indoto narose mbona tugiye muri Belgique ariko indege ica irakata itujana Canada ndimvira ni kubera iki batujana Canada nimero si kubera iki gihugu bariko birukana abanyamahanga ariko sinabonye ingene twuriye nabonye gusa ishitseyo batubwira ngo aha ni Canada mufashe unzoba umukozi n'ubutabazi bw'Imana ni guhindurirwa amateka ni umunyuro ni nkuko ubuye ana nkubu reka ndagwakara kumuhereza nkuka Zakari mu nkozi za Yesu Kristo yanditswe na Yohana
Zakariya we mu mutwe aramaze gushira ko Elizabeth arakahetse bitaba bigikunda araniyakira abahanezera aravuga ati na turi ngumba uko tuzokorera Imana tuzobyara munsi y'umuka nta kibazo. Imana iburongera yindi nzira yuko atova kwisata bya Margaret ibisokuru bya byamukweze canke n'Imana yari yagenye. Irabona yuko hariho Eliya kuye kubanza kugaruka kwisi avuga ati mbere yuko rero Zakariya apfa na Elizabeth agawera reka manze ngarukane Eliya kwisi aze gucacurira ngeze kuri urugeza nyene stopanye aze kuburira nde aze kubura ivuka rya Yesu Kristo. Niko byagenze iyo ni nama yo mwijoro. Icabaye ni giki burumva sinabari Zakariya rwande ko umusacerdote sinabari nde mugore wiwe Elizabeth. Mugimana yavuga ati kigiye rero cyuko abantu baza babyara baheretse nkuko bagirana nyirambi uko burya Zakariya n'umwereretse. Icabaye ni giki kandi Yohani Batista niwe Yohani yabwiriza kuzogaruka mwijuru uriyo n'umubiri ninde ni Enoki mu buryo bugaragara hari unariyo mu buryo buhishije ninde ni buryo kwareka burya ni gamunyamahanga kijya kivangatirana aba nibo Imana izovuga tabamwe murafise ijambo mwavugana buryo mugira ngo muraba politician ngo muraba licencié ngo muraba docteur mugahinyutse ubuma ariko Imana izobaza ati burya ukayari izobaza ati burya no ke nta mugore n'abana yarafise nukuvuga rero ninde ni Yabesi amateka yiwe yaravye urabona ko Sonia yari ikintu Imana yatwishijemo abantu bakomoka kuri Rekabu abantu bari mu muryango amazina Rekabu na Kalebu na Yabesi abantu bari ikintu gihishije cyo kuba bari mu ijuru kuri abantu bari mu ijuru mibiri muga Eliya yakiri Eliya yaragarutse Kristo yaravuze ngo kubacibwe ngo ni we Eliya yabwiriza kuzogaruka muri Matayo kanga 11 kandi mubyibuke ngo gwera kuri Yohani Batista ubwami bw'ijuru buraharanirwa intwari zibushoramwo imitahe zishoramwo imbaraga inkomezi ama muri kutsempera ngo bya 10 ngo nibigikenewe nibikigira niyo ahubwo mwabwiza gutenga 9 kuri 10 kandi mukabijana bibereye kuja abwiye ngo impamvu mukwiye nuko nabyumvaga hose akanimba binahabereye. Nuvuga rero ikintu ndiko ndabwira ni giki wavuze ngo isanze ari muri Canada ubwo nyene hafashwe strategy yuko biri ngombwa ko Zakariya byara umwana Zakariya umumareka Gabriel aje kwimubwira ararefiza avuga ngo Elizabeth nakaheze mbiyugene gute naco mfuye n'Imana yanje nyirekera genda wabandi bakeneye avuga ati kugira ngo ntuzohavutire bisho umugambi w'Imana wavura hazamo nakantu kamezera gute niyo nibaza ko hari umutinya wawe Yohani Batista mbwire bani Kristo yabwiza kuza canke n'ubundi tumurindire nibaza ko nako kava kuri Zakariya emwe gabaye umumareka Gabriel aradadira umuntu wa Zakariya ceko murage ushika Yohana azovuga Zakariya ngo yandikisha imino bisigura ko hari gihe Imana itwambura ijambo mu gupfunya ibitekerezo byacu ariko ishake twambika ijambo mu gushira imbere yacu ububasha bwayo nico gihe cyawe niyo mpamvu wabona n'ubundi hari ntabwo uri kuratera uko wabona n'urugira urinde guje muri Belgique mugabo wisanga uri muri Canada sico kimwe no ko ari kwisanga wagarutse mu gihugu c'amavuto cyangwa wagarutse mu gihugu warusanzwe urimo aho hari ko bari mu ruzererezi nabyo no kuvuga rero komera kandi ubintwari kinige cyo butabazi bw'Imana ku buzima bwawe uti ngaho cusengera muri izi 55 ngo nguko ijuru nyinshi bitandukanye niko n'ibyimviro by'Imana bitandukanye n'ibyimviro byacu ngo nguko imvura imaze kuva hejuru ikaza ku isi atamuntu n'umwe afite ububasha bwo kuyitangira bwo kuyibutsa kuvomera isi no kumeza ibitego ngo bafungura bafungure niko
atana umuntu n'umwe ashobora kwaka ububasha ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana cyangwa se ry'umukamo cyangwa muri Bibiliya kamvuga ko rigaca mu matwi y'ubyumva akishyira mu marangamutima yiwe rikamufasha gutoranira context amaguru y'isigo nyene atacyo imufashije. Kimvikana yuko mu ijambo ry'Imana mu gusenga kwawe mu kwigora kwawe ariho ugiye utabarika kandi inzira y'Imana itandukanye n'iyawe. Ntugakomeze uvuga ngo nawe byo cyangwa nako byogenda ngo urabona nyene ngo nakuntu wabonye washitse nuko ushaka kuvuga ngo ni gute bambwiye ngo ndi mukadara nashitse ngo ntari mu gufatwa ku nguvu. Umuntu gufatwa ku nguvu agusabira visa ataviza warondeye atagusubije inyuma ntushiki upfungwa niwenye bagirane ahubwo haraguha information zawe wageze emikabaye ahubwo komera kandi ubintwari. Imana yenyine amahoro ikwishimire ikunezereze ikurinde kubabara kandi kwagura imbibe mu izina rya Yesu Kristo ubwoko bw'Imana duhabwe umugisha n'ameza. Amen. Turagushimiye cyane mukama kuri mwanya mwiza tumaranye nawe. Turagushimiye nyagora ku ngoma kutwubaka ukadusanasana kugira ngo usane ubuzima bwacu usane ibiyengeri byose umwanya isi yawe yiyorokera. Turagusabye rero utugwize mu byo dukora duhamagara meza uturinde impanuka uturinde gupfa uturinde kwangara uturinde kononekara uduteture amakuba y'ubwoko bwose kandi uduhe kunywana na izina rya Yesu Kristo turakira imigisha yose twifurije n'ubwoko bwawe kandi nabo turayibatuye ku mukama uyerekeze uyibe mu buzima bwawe uyerekeze uyibe mu mutima yabo ubyo twose twuzure kweze abacu bagira amahoro kandi tugire umugisha mwiza.